Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti umuna a Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 18. Agyaman kayo iti Diyos, dakas man wano nasaya at ti kasasaad. Daytoy ti kaya ti Diyos a panagbiagyo, akas tattao ni Kristo Jesus. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Perde amin ang makan dito balay. Dinto pa amin makagatang iti uray basit la kumaaref. Siyak samot ti paspasagidam. Kat asino kumapay? Sikat ti agtrab-trabaho. Makitam kumamot ano anya ti kang runaan akasapulan dito balay. Nagrigat ti awan ref na. Saan ka kadin nga agunget? Di mo matgayam amo ti mangrik na. Idi pa ngay bagbagakkan ka akasapulan tayo ti ref. Lala, pasensya ka na. Tayo mayak dito yung accounting office. Okay lang, si kakit timot. Umay kula ko madamagan. No kaano ang mai-release ti bonus tayo. Madaman akwen-kwentaan mi. Apaman ang mapirmaan ni boss, maala tayon ton. Nasaya at no kasta. At dangamin kayat ko agatangan. Amin tayo nga empleyado, kat agur-uray iti bonus tayo. Huwag nga rod. Kasapulan tayo mat ngamin unay ti kwarta. Oh, Mare, si Kamat. Umayak man makiref, Mare. Ay, katwan umunag ka. Nagrigat at talaga ti awan ref na. Ay na, makagatang kayong tumot, Iparef ko kumaday ti ginatang ko a karne ti baboy kan manok. Ay, at dapingat na lugar na. Kisaya kun ajay naka-freezer, taijay ti pangikabilan ta kadagitang. Ay na, nakababain una yan, Mare. Ay, unay kamutin, Mare. Okay lang ka di. Ala, umay ka ijay kusina, ta iref ta dagitang awit mo. Sa dino tinapanamba kayete. Napaanak di tabalay ni Kumarek. Imparef ko dagi di karne a ginatang ko. Kasta. Duan ti ref da. Sika, kaano ka ngay mat, agumatang iti ref tayo. Ay na. Dandanin. Isuasan kan nga agreklamo. Kasapulan tayo nga rod ti ref. Amok. Ngam aguray ka Tas saan abasta mapidot ti ref? Kasapulan na mayurnungan. Ay, unay katoy bakat kun aya. Nagtal na ka man. Di naksagid-sagidan. Napudot ti ulok ita. Kanayon mat anapudot ti ulom. Di kamot gaya mangrik na. Mapanak pa di tabalay ti Kumarek tapno makiref. Agasa mo ngay day tapa ng parparigat mo kanya. Ala, isaganam nga ruden ti pangrabyan tayo kadagiti ubing. Adda naluto asidaan nga inyawid ko. Tapno saan kan nga agluto. Manayunan tumanan ti rorod mo. James, adan di bonus tayo. Nagmayaten. Thank you Nasapa a pinermaan ni boss. Iso nga in-release min adagos. Kasta ati mayat. Ada siguro gatangam anya. Adda nga rod. Kaya't kumanmat a sorpresaan ni misis ko. Dayta ati nadungo nga asawa. Man-manong itan, timang sorpresa, iti misis na. Tapnos anak asungsungitan a kanayon. Nalakalaang matiref kat ita, Mare. Ibagam kinilakay mo, tagumatang itiref yung. Idi pa'y nga ibagbagak day tamare. Kaslaawan mo timang mangag na. Wan-awan. Ay na, agur-urnong siguro pa'y mata. Nabaybayagan nga ibagbagak. Saan pa'y nga taan nakaurnong aging gaita? Adan samat kurkuripot nila kayo mo. Jakman amo, Mare. Amo na mo takasapulan mi unay tiref. Ni, Mare, adamot nagsardeng alugan ijay sangwanan ti balayo. Wan nagpaiso. Apay nga to dayta. Inkakitaan, Mare. Sige, Mare. Agawidak pa'y nga rod. Ay, agoy ka. Alaang pa di imparef mo, Mare. Ay, wan gayam anya. Orayan naktituyan, tayo nakalaan. Anya ti makunamba kayete. Nagatang kunday to'y nabayagan akid-kid daw am aref. Dakalbay day ta aref. Anyamot day ta klase ti ref.
Saan ka naragsak? Saan ka di aref ti kayat mo? Saan akas nga style ti kayat ko? Jay ada kolor na. Nyamot dayta. Anya ayat ti kayat mo nga style? Jay ada kolor na kan duwa ti ridaw na. Kayat ko, silver, saan apuraw. Kunak man nun naragsak ka, taadan ref tayo. Nagmadimot ay taginatang mo. Gimatang ka lang arudon. Jay pa'y kadaanan nga style. Ay, wow! Kabarbaro aref! Ay na, nagbongga, manang! Adan ref yun. Anya nga'y ti wow dita. Ay na, kat na nagmayat. Naglawa iti uneg na. Ado ti paladpad na. Kan, ay na, ti kolor na. Pang sosyal at talaga. Jakla kayat dayta ref. Uy, ala ni manang. Talaga adi mo amo ti agap risyaan niya. Ay, kat no nagngina day ti aref. Anya nangina, kat no kadaanan nga style dayta. Ay namanang, napintas day ti a brand. Kastoy jaref mi ijabalay. Gimatang gayam ni manong mo, ngam di namot dinamdamag no anya ti kayat ko. Kaya't nakasiguro a sorpresaan na. Sa anak mo ta na sorpresa. Ay na, kastakan at talaga idi pa'y laeng, manang. Di mo amo nga apresyaren ti effort dakan ka. Imbis ko mga thank you ka kanila kay mo. Ang nakamisuot kakit din. Manong James, agawid akon. Ne, nagbit ka man na pimasyar. Di magasak na ang biit. Kat nakita nga dagayang baro a refyo. Wen, ginatang ko para kan manang mo. Tainal daw ng agrikreklamo. Ang itataing gatangak. Ay, siyak pa'y tidakas. Kasta talaga ni manang ko, manong. Idi pa'y laakas ti ugali na. Ay, jak man mo. Tasan ama kon kontento. Kat no nagmayat jay ginatang mo, aref. No siyak ti gumatang, kas di a klasikan brand ti gatangag. Saan ka nung amin anasurot jay kayat na akulor kan style? Ay, bye-bye amon ni manang ko, manong. Adakan kwa na ti problema. Gapot di na amo ti makontento. Wow, Mare. Sinorpresa na kagayam nila kay mo babaan itiref. Agasam day tangay apanang dungo na kankan. Kasta unay mo't nga isam mo, mare. Ay na, no siyak ti sorpresaan nila kay ko itiref. Arako, pag iti kasta unay kay kayat kun samot ti masorpresa. Ay, di tati nagdumaan ta. Ay na, saan ka naragsak iti day ta sorpresa kan kanila kay mo? Apay kumamaragsakan na. Saan aday di aref ti arara paapag anya? Di na pa'y la isubli. Ay, si kakit dimat, narigat kagayam nga ay-aywan. Ay na, nagmayat mo tanday ta blouse mo. Bagay mo unay. Nalakalaang day ti manang. Ginatang ko ijay ukay-ukay. Ay, awan lat panawan ko amapan agukay-ukay. Kurang pa'y ti aldaw ko alpas at dagiti nagado at trabaho ti unag ti balay. Ay, kasta talaga ati plain housewife. Yak pa'y masangon ti ag-shopping para itibagi. Ni Manong James, nakatugaw dita. Mangeg na ka, manang. Saan nakaamang mangagday ta? Bising, agbasbasa. Anya saan? Mangmangag ko amin na pagsarsaritaan nyo. Kunak ano nakakonsentrate ka nga agbasbasa dita, manong. Siguro, mas bagay ko day ta a blouse no siyak ti mangisuot. Ay, di mo dawatan day ti kanyak, manang. Tapaboritok day ti a blouse. Uray no ginatang ko lang, ijay ukay-ukay. Oh, apay nga, James. Saan kan samot tan nga agurder iti sitaam? Saanen, Lala? At dabalon ko. Amumuten, agtip-tipidak. Sa bagay, may maya tilotong bahay ako nada. At dangamin iururnungak. Kunam mat anagatang mo di appliances a regalom ka ni misis mo. Ah?
Ajay ref. Wen, nagatang kon. Adamanan kayat ko agatangen para kan nibagat ko. Uy, talaga anadungo ka iti asawam, ah. Manmanuti kasta. Isungarod nga agtip-tipida ka. Tapno magatang ko, ti kayat na. Ala, mangantay yung arudan. Tani, pa nagtatrabahon tumanan, inton madamdama. Ipadawat ko dagiti da dumabado. Ay, umanay pa ilang matdagiti kanyak, manang. Iso ako kwakon Sige, alaomon. Man ti umanay abadok. Talimok magak mat ngamin. Di ipadawat mon, tasya kun ti mangusar. Makat. Ne, adamat gaya man ni Manong James. Anya ti aramiden yung agkapsat. Impadawat kun ka ni ading ko dagiti badbado asaan nga umanay kanyak. Nasayat mat. Tanapon no day ta kabinet mo iti badbado at di mo mat ususaran. Ay mon gayam. Oh, para kan ka bakat. Wow, nag-sweet matan. Anya da ito'y? Lukatam ngamin Ay, ni Manong James talaga. Mahilig iti sorpresa. Blouse? Wow! Kasla jay blouse ko akayat mo, manang. Ang brand nyo dayta. Kan, adapay nagan na. Ay, nangina daytoy manong. Awan nangina, basta para kan ni manang mo. Ay, ada ko mamot mang regalo kanya kiti kasta. Naglamuyot mo't una iti tela na. Kasta ti uso ita, manang. Ay, bagay mo dayta, tanalukmag ka. Diyak kayat ti kolor na. Anya? Ay, apay adi mo kayat. Kat maibagay mo't kan ka, tanapo daw ka. Sagmamano da ito'y, James. 1.5 lang mat. Oh, kita ang manday ta, manang. 1.5. Idin to tajay blouse ko nga ukay-ukay kat sanga gasot laeng. Intad mo la kumakanya kung diyak kwarta nga inggatang mo. Ta inggatang ko langan iti sidaan tayo. Ala ni manang. Imbes ko mga apresyaram day ta regalo ni manong. Jak la ko man gimat gatangan. Kat no nakangingina. Diyak mo't nga rod kaya ti tela na. Kastamot ti kulor na. Makapadismaya ka mat amaikan iti regalo. Wen nga ron apay akasta ka, manang. Kunak man, no kunam nga inggatangan na kanila kayo mo itinangin na a blouse. Diyak pa'y mo't nakita nga inusar mo. Diyak kaya ti tela na. Iso adyak us-usaran. Kaya't mo asawan, nakadulin laang. Wana, adda ijay anak kahanger. Ay, sayang mat. Mom, numano ti kang inaan a blouse nga inusar ko, 300 laang. 1.5 diya ginatang nila kay ko para kanya. Ay, agasam ngay, nagngina, idulin mo laang. Ay na, makitam laeng. Mamati ak, no kayat mo. Ay na, nangaton sa unay nga minti standard mo, mare. Nga mamom, no siyak ti sagutan nila kay ko, uray pa'y mano ti gatad na, apresyarek lata, tasaan ajay gatad na tinapatig kanyak. No dikit jay ayat na, no apay asagutan na ka. Jak la ko man inggat gatangan ni manang mo iti blouse na. Apay mat manong. Saan namat nga usaran? Nakadulin latan iti kabinet na. Ay, sayang mat. Sapay nagngina dayjay. Ay, idiing gatangak iti ref. Pagarup ko, anaragsak. Angam, ay inuntan nakpay. Una yan. Ay, di na nga taam mo. Asakbay amagatang ko dagita, kat adu dagiti sakripisyo nga inaramit ko. Nagtiptipidak, tapno makaurnungak igatang ko. Sapay la kumaa. Tamaamiris ni manang ko dagita, manong. Ay, ngamtay ko namon, sa bali ni manang mo. Ay, awanan tiganas ko amang tadpay kankwana. Nadismayaak itikas deng ugali na. Oh, naluton ti merienda pagsasangwan tayo. Ayat ni manong mo. Rimwar mat itay, manang. Kat saanan ang nagsubsubli. Ne,
Napanan na ngayon. Agpaspasugnod sa amatan ni Manong James. Ay, si kamot ngamin, manang. Nagadun, tiginatang naparakan ka. Hangam, di mo man la ipakita ang naragsak ka. Imbaga na daytakan ka? Katuan. Tasi ka, di mo amo timangrik na. Nasaktan tirik na ni Manong. Ay, masyanak pa ikit di kan kwa na. Kasta ka di? Wen, manang. Ay, di mo ngamin amo ti aga presyar. Iso asikamot ita ti mangay ayukan kwa na. Lakay, umay ka manganan berberukan da ka. Napnapanam aya. Sanak amabisin. Kaya't mo ka di tayalaan ka iti kanam dito salas. Awan ganas ko amangan. Wan gayam lakay. Agyaman na kadagiti banbanag nga intad mo kanyak Amo kamin nasaktan tirik nam. Ar-aramidok ti amin parakan ka. Agsak-sakripisyo ak. Tapno magatang ko ti kayat mo. Anya tinaganap ko. Kusilap kan ungat. Day tati bidot ko lakay. Kat dumawdawa ta kiti dispensar. Syakmot ita, ti da sorpresa na kan ka. Anya dayta? Agbalbaliw akon. Sursuruwak nga ikan patagdagiti amin na sakripisyong kanyak. Kan iti pamilyata. Kun kunamlaang dayta. Saan? Agpayso ti bagbagak. Inton bigat, mapantayo makimisa. Kaya't ko nga isuot di intad mo a blouse ko. Talaga? Katuan, nagasatak tayo ni kanak iti regalo uray awan okasyon. Saan nga amin amisis at da mister na akaskan ka, lakay. Tal na kumakan kapya ti adda kada tayo, tapno natalina ay latta ti biyag tayo. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.